Wonwe ama sete nu debu no di onu me ha. Anisi wezundo akade. Jésus no igbenu me ro fui ro telo kwa mele ha. Amo me do wezulo bana se khoton le ma khole e wano igbena. Wa ba do ra santa wonu mi mende ba na khode ba ma vana se regbetu mi na hanundo. Luc chapitre 5 verset 1 et urando. Jésus do tero. Genezareth to gberokpo. Ba megege isui. Bona se ma okho. Anisi wezundo akade. Me no dia gbe opo nu enu wale po. Ye kolo gbe sisame. Lobona le dia nu le. Nu ano do wezun. Lobona do se ho. Ana wuzu gbete no don didi owai. Ba mele na mo didi otu lobona du gbeton do Jesus Christ nkoma. De Jesus Christ se. Lazana zonjewe o. Jesus do wezun pon. Lobona do wezun blan Betania. Amon nueblo kwa nete. Ewa ikple ohoe na don sinwa nu laza si renuo eto note boko mon koton dijan yi lo yeme kwe ebe ozupombo idon trolo a se ma usi ho enomble ba eno do isekelewe a amo eno zombo me jana kugbe o esi ho gbeton eno fun agbe agunwe no dowezun lobana se ma ho ewa yin agunde lobana don sinwa onu tagbade o eno mo sina nu anu ya wo anatuno mina yin kon jawa do gbemere Jesus Christ nkoma ma vanvo e me kanu yawu lesin pa ewe no no ye dere sin gbezame no wazode a ma menu yawu lobana se ho gbeton lobana bleu de dire ewe no wanu ha ena savo adi onu a vosi sawadi onu a amo akado wezun lobo bleu de do nu do kwani bleu de jibana don dagbe akwezanto me bleu de ji a nu dagbe ne do tolo bose nu Jesus Christ e mo agunle ba gbono yawu lobo no se hoton lobo no bleu de ji o ena tun kanu agun eno si uve ton leme mina ho da do po ana akuno ma vonvo gwalo numi numa si khunse khoto e lobana bleu de ji un se khoto finalement do wezun lobana ze bleu de ji lamiwe po zotu epo bo gomi po jirotu epo numa sino do to we bi wenu wono ndo wezun lobana se gbetu e akuno gwalo numi bona mi jami to e numa do to chere ton nu debu de no do imeton iken ba no do khoto siwe amemena bia imeton me akuno gbereton nu mo nkoton ni klibo si vitole si gbezame lo Jesus Christ nkoma namba don lena dio lo bana inu ko lo gbezan to me o je te seji masono filopo delo adi na un mi lo commentaire me bo partager ha nos autour le ba bonne voilà nous ora santa sin page no e homba se de ho le nkoton lo Jesus Christ nkoma mi ho de amen.